kerdur. Cok ngarem lulun benarin apa kita sing ngenengin apa kan. Kah. Si nak jaringan tidak sing ngenengin. Lah balang. Jadi nonton ada orang dengar. Nyongok jenda-jenda. Jenda makin di depan sekarang, guys. Nama Google. Oke Google, tampilkan foto janda montok semok. Sawah, melehoi guys. Ya re. Aloni anjir, asta. Ngampil dia dok. Insyaallah. Allah kok cepungan nggak habis ngari gusit. Ya. Wih. Wow. Prabon juga. Prabon janda jadi yang nggak prabon. Oh, prabon ada lah jadi ya. Prabon ini lebih nyaman jong. Apa sih nyaman merah? Kuro ya, mon prabon kan nyeting. Husrong gue nangangku. Merah ya. Boleh biko kan ya. Mon prabon iki emok benci ngajarna merah. Ken mon janda ke. Kok laku buat lah di man boy sih soal pagi ya. Bo, cok gajah. Beda. Nah, ben mon tak suka janda kok ngabis tibi. Ba. Mau beli nyedi ngabisin kok. Mon denda. Bu Andre berarti ketinggalan zaman le. Ada mari dekari do tak segel le. Kita segel kan le. Bisa kini luar si montok si janda mun tak janda tak montok sih dia. Janda ro yo. Sekarang nih Indonesia nomor setong. Anu lah mari sonakir kok. Dari kari noreng bukti ke apa? Rekare emang rekare ke. Tapi kan bodinya harus nggak empel. Si aku pengen nak kemeloni. Merah berdengar apa yang gue cepet. Besar berapa? Kah? Apaan sih gue besar? Koren jong. Wah ada cok ngelupain. Apa? Tidak nyambi goreng. Ada. Wah guys. Bukan nyambi. Kalau aku juga tere. Duk bawa guna. Oh tadi beko. Nyambi goreng. Betul goreng beko. Sama. Coba lah buat beker. Pokoknya mana? Nggak Prabon. Oh. Oke, bakuna jadi ben Prabon. Prabon tidak ada, tak zaman lah. Semakin dibudi loh di belakang Prabon. Ketonjok merdeka. Apa sih kalau merdeka? PCP merdeka. Kina coba orang biko janda bawa Prabon kok janda kok tak bilang kok apa. Nyaman ongku nyaman andi ini parangan anak kapeten nako atenten ro ongku bau pandet keluar benkadelem ya pestu maseneng kapo bau nadu berpanangan. Nyaman janda, ongku nyaman, habis senang menggoda, serba bisa, atas di bawah, orla bintang oranye.
tengah. Janda mati di depan, paman mati di belakang, janda lebih bergoyang. Seori riadu lebih nyaman. Pun para berrepot ngajeri, namun janda kare nyulop kaki. Tak parataje, tak parataje, tak parataje, saya paling nyaman prabet. Nyaman janda, ongku nyaman, apa senang menggoda.